Iopa pene piti ahuru maho e. Te patu i nei iopa i tato whara. I te mea te roa anei to te paieti o re maitai i te yenei au. Ua prau maira iopa na o maira. E whaar o maitai mai nei ta unei prau. E haa maururu te yena oto. E whaoro mai i ta unei prau. E aoti taua prau na unei. E tahi tuito mai ai. O te tata anei ta ue prau nei. Ahiri te reira, e aha te mea i orei paupau ai ta uahu. E hi o mai o to iau, a maere atuai. A tapo iai to o to wahai te rima. Te riari ane iau i tō mana on or atu. E war ohia ta u i o nei i te ruru taina. E aha te mea i ora ai te paieti ore nei. E i paari ai, e i rahi ai i te mana. Wai toito ta rato mautamar i moia rato, e to rato hua ai i moai to rato mata. Te vai haunua rato rato maufare, aore mata ura. Aore te a oa te atua i iri mai in e rato. Te hapu nei ta te pua atoroni na rato, e ita e ore. E te whanau nei te pua atoro ufa, e ore tana i whanau e maihihia. Te tō nei rato i te mau whanau a mai te nana, e te ori nei ta rato mo tamari. Te tiatia nei rato i te pahu e te tinura, e te oa nei rato i te oto te vivo. Te whaahepo nei to rato pu e mhana i te nave nave, e mai te amor amata nei rewa atura i hate. I prau aiho i rātou i te atua, ia tea e atu. Aore mato i hina aroi te ite i ta oe prau. E aha te pua i hope, ia whaar o atu tato i ana. E aha ta tato whau whae noa, ia pure atu tato i ana. Inha, e ere te tō rātou i horima tō rātou maita i te veira. E ore rāwau e whaati ai te a oa te paieti ore. O te puhewa veho i te mori o te paieti ore e. E tō rātou puhe i te tuuwa ver ahia mai e. E tō uriri maira o iai te ati in e rātou. Wariro rātou mai te aihere i te aro te mataira, e mai te ota e pueho i te veroa. Te vaiho nei te atua i tāna hara no te tamari. O iai hora tāna i whaautua mai, e ia ite hoi oia. Ia ite hua hoi tōna matai tōna pohe, e oia iho te horom i te riri o te pua i hope. E aha oia i hap oai i tāna utua whare muria ai ana, te i hope roa tōna maumarama. Nā vai e wha i te atu i te prau, te i whaau i te utu ai te whia te i tei. Te poe nei vei teit ata o te ita te ita, aore roe māwiwi, aore ina. Wa ati o iei te poria, e te maruura tōna iwi e te mei i. Te poe nei te teimate ati rei te māwiwi, e aore roe whana o i te amur a maa. Ho e a rāta o tōr aira roi te repo, e waha ati hi a rātou e te toe. Inha, wa i te au i tō o tō manao, e te pato i ta o tō e imi e ati no une. Te prau nei hoi o tō e te ihea te whare o te tātamana. Te ihea te ti hapa pārheira ano te paieti ore. Aita o tō i ui te whia e haere te e atia. E aure o tō i ite i ta rato tapo. Te vai hohi ara te whia prau i nono te mhana e pohe ai. E iatai te mhana taho ora ara, e ara ta ihea rato i rapa e aura. Nā vai rā e whaite tōna haerea i muai tōna mata. A taho o atu ai ianai tāna i ravera. E ho poi pue huhi ara o iei te apo. E tia i mai te hia hui tōna ramenema. Te repo te peho te marūra in e iana. E pehie o iei te tātātua, mai te whia atu ai raverahi i nā muara. E aha hoi au e maururu ai te nana prau whauwha ore.
te vainahu I te haaware I roto I ta o tō prau. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.